Moram nešto da kažem u ovom triptihu videa, odnosno izlaganja o tome šta u stvari granična ličnost radi u porodičnim, pre svega porodičnim odnosima i šta je način da se sa njom izađe na kraj, odnosno da se sačuva šta se sačuvati može u porodičnim odnosima. Dakle, mi smo svi navikli da graničnu ličnost definišemo na one klasične načine. Znate, granična ličnost je ličnost koja hoda tako tankom stazom između neuroze i psihoze. Nju karakteriše prezentacija nestabilnog ponašanja, crno-bela slika sveta u kojoj oni čas idealizuju, čas demonizuju one koji su im bliski. Pogotovo ljubavnike, ljubavnice, svoje članove porodice, čak svoju decu, svoje terapeute, svoje prijatelje i tako dalje. Dakle, sama definicija graničnog poremećaja ličnosti, to morate razumeti svi koji imate posla s graničarima, a mnogo vas je, mnogo nas je svih ljudi koji srećemo graničara, iz njih je jako mnogo. Ta definicija i to razumevanje granične ličnosti je veoma konfuzno. Samo razumevanje granične ličnosti u dijagnostičkom smislu je izrazito konfuzno. Znači, kada je granična ličnost nastala kao dijagnoza, ona je nastala, i to sam možda ranije pominjao, ona je nastala kao jedna politička odluka. Znači, granična ličnost, takozvane klaster B poremećaji ličnosti, oni nisu postojali dok američki psihijatar Gunderson, koji je svoju karijeru proveo na Yale-u, nije dobio zadatak u okviru Američke psihijatrijske asocijacije ili udruženja da formuliše novu grupu poremećaja kojima bi se smanjila velika količina, odnosno veliki broj dijagnoza schizofrenije. Dakle, klaster B poremećaji ličnosti, granični, histrionični ili dramatični, narcistički i antisocijalni, su nastali kao zamena za ono što se ranije nazivalo latentna schizofrenija. Dakle, latentna psihoza. I to je prva konfuzija. Jer ako nešto što ste tretirali u Krepelinovoj psihijatriji, koje se iskusni psihijatri sve više vraćaju, a ako nešto drugačije nazovete, to se neće promeniti. Tako? Ako nešto ima strukturu i karakteristike schizofrenije, ako ga vi sada zovete prehlada, ono neće prestati da bude schizofrenija. To je bila politička odluka i o tome je Gunderson pisao tekstove. Pisao je tekstove o odnosu između graničnog poremećaja i schizofrenije i postoje naravno tragovi i dokazi da je to urađeno u njegovoj radnoj grupi. Dakle, to je prva konfuzija. Na osnovu tog Gundersonovog političkog poteza nastale su tako nastale ta klasifikacija 4 klaster B poremećaja i onda je granični poremećaj, pošto je ranije bio tretiran kao schizofrenija, počeo da se tretira kao hodanje na toj žici između psihoze i neuroze. Da to u stvari, pošto je to bila latentna schizofrenija, ne manifestna schizofrenija, ne puna schizofrenija, nego potencijal za schizofreniju, početak na neki način schizofrenije, onda je prvo razumevanje šta značenja reči granični bilo granica između neuroze i psihoze. To je druga konfuzija, koja je proistekla iz prve konfuzije, a to je menjanje imena. Međutim, onda se pokazalo da je ta definicija relativno neupotrebljiva. I onda je promenjen način razumevanja graničnog poremećaja ličnosti u kasnim klasifikacijama i on se tretira kao sui generis tip poremećaja ličnosti koji je odvojen od psihoze, ali može da ima psihotične elemente i on se više ne tretira kao hodanje onom linijom između neuroze i psihoze, nego se tretira kao skup nekakvih simptoma. Tako? I ti simptomi, kao što je čuveni sada pokojni psiholog Louis Charland pisao u svojim čuvenim
analizama, ti simptomi su moralne prirode. Kaže Charland, od svih simptoma koji se navode za granični poremećaj ličnosti, nijedan nije strogo klinički, svi su moralni. Neuvažavanje drugog čoveka, ali tako i takve stvari. Dakle, to je treća konfuzija. Stvarate neku kategoriju za koju niste sigurni u esencijalističkom smislu, u suštinskom smislu šta je, nego je definišete po simptomima. To je kao kada bih ja recimo gledao u ovo drvo koje sad ispred mene noću i umjesto da kažem ovo je drvo, ovo je zimzeleno drvo, kad bih rekao ovo je entitet koji ima iglice i koje povremeno otpadaju i koji ima tendenciju da preživi zimu. Dakle, razumete u čemu je razlika? Ono prvo je esencijalistička definicija koja kaže ovo je drvo. Drvo, to je njegova suština. A onda ga dalje klasifikuje i kaže to je drvo koje je zimzeleno. Dakle, čije lišće ne opada, je tako, zimi. Zeleno je i zimi, ali je drvo. Postoji drvo koje nije zimzeleno. Suština oba je da jedno i drugo su drvo. To je definicija, esencijalistička definicija koju izvinite, upravo mi je na ruku sletela, verovala ili ne, bogomoljka. Prava ona bogomoljka čiji stil borbe i ponašanja analiziraju Kinezi. Nisam znao da kod nas ima bogomoljki, velika bogomoljka. Dakle, esencijalistička definicija je definicija koja potiče od Aristotela i ona se sastoji iz onoga što se naziva genus proximum i diferencija specifika. Najbliži viši rod i specifična razlika. Kad kažem ovo ispred mene je zimzeleno drvo, ja mu dajem najbliži viši rod, to je drvo, kao i svo drugo drveće, i specifična razlika, to je zimzeleno drvo. Ono se od ostalog drveća razlikuje po tome što je zimzeleno, ali je suštinska karakteristika da je to drvo. To je esencijalistička definicija. Definicija, takozvana enumerativna definicija koja lista nekakve tako karakteristike, je neesencijalistička definicija i to su u principu neprave definicije. To su vrlo problematične definicije. Mi imamo takvu problematičnu definiciju za granični poremećaj ličnosti. Dakle, mi lutamo, kad kažem mi, onda mislim na kliničku praksu, na zvaničnu psihijatriju, mi lutamo između razumevanja graničnog poremećaja kao psihoze i njegovog razumevanja kao nečega što ni sami ne znamo šta je, nekakav skup nekakvih simptoma. I sve više iskusni psihijatri se vraćaju na Krepelinovu klasifikaciju, to je rana klasifikacija, i smatraju granični poremećaj ličnosti jednom u stvari izmišljotinom dijagnostičkom i smatraju ga u stvari latentnom schizofrenijom. Jacques Lacan, čuveni psihijatar, je pisao o tome da ne možete klasifikovati psihoze i neuroze na osnovu toga koliko su izraženi simptomi. Jer izraženost simptoma nema veze sa kvalitetom nekakvog stanja. Tako ja mogu imati, bronhitis koji zahteva antibiotike, koji je relativno slabo izražen, ne kašljem mnogo, a mogu imati običnu prehladu koja je veoma izražena, ja kašljem mnogo. Znači, to koliko je izražen simptom ne određuje prirodu poremećaja. Dakle, ako ja taj bronhitis koji je manje izražen ili upalo pluća koja je manje izražena lečim na način na koji bih lečio običnu prehladu, ja ću dobiti dobit ću veoma veliko pogoršanje stanja. Jer zna se kako se leči upala pluća. A isto tako, ako lečim prehladu kao što je na način na koji lečim upalu pluća, napravit ću dodatnu štetu organizmu. Dakle, nije dovoljno da latentnu schizofreniju, zato što ona nije posebno izražena u smislu deluzije i halucinacija,
da je nazovem nekim drugim imenom. Ja i dalje moram da je lečim kao schizofreniju ako mislim da je izlečim. I zato se danas graničarima sve češće u farmakoterapijskom smislu daju antipsihotici. I mnogi iskusni psihijatri imaju mnogo više uspeha sa antipsihoticima, sa graničarima, nego sa drugim lekovima. Dakle, to je ono što mogu da kažem o, vrlo uopšteno, vrlo kratko, o samoj prirodi graničnog poremećaja. U nastavku ovog videa za članove ću nešto reći o načinu na koji graničar postupa prema svojim bližnjima i kako razumeti taj način. A u trećem delu za istaknute članove ću detaljnije reći šta treba činiti da se ta situacija sanira u odnosima sa graničarom.